clear tu te in zavain chi bai vek ule pathian thlamun chu in chunga lo omzel tun du sakna ka hlana cheu voina chon topic poimo tak nen karon let le ta a pathian pakhat ring tu in ti theu theu juda te christian te zinga po a 7 day upc le keini in hlom khat ho hi a kan rin dan hi in anglo hi om tat maya milema hian upc le 7 day hi christian ni velo angin kada amiron threthiam don ania hei hi christian ti taka keima ni hi in da dan tur bi ka shelawa 7 day te rin dan hi tlem in adang dewa upc te rin dan hi tlem adan dewa wangin khovel po in christian zinga achhiar talo ro ro chu katia tin karon da mai ke chun christian a kada thawa ka kha hriat thiam ol sam theinan mun khata kada vek chuanin kan rin da na in ang box si lo mun khat a han da vek turin ming da dan tur ka hriat lo wangin heting kada ni ti khabiron hriat sak phot ula kan vai hian bible chang khata tanga rin na la vek kan ni deuteronomy pung ruk chang li atanga la vek kha kan ni a judami ta chuan sema antini hebrain karon chiar ma support nge sama israel adonai eloheinu adonai echad ve'afta et adonai elohecha be'kol levavcha uve'kol nasivcha ve'kol me'odecha chu lal o israel lalpa in pathian chu pakhat ani a lalpa in pathian chu in ril ru zong zong in thinlung zong zong in chakna zong zong in mangai turani ti atang hian ani chuta chuan sama israel adonai eloheinu adonai echad atia adonai ti chu lalpa ti na ani maya a original a chuan heta hin jehovah ti ani kaka chu kan topic ani lo wangin hetai chung kan soiri lo ngai in hriat vek chu karinga chuan echad anti tak hi one lalpa in pathian chu pakhat ani one ti tak hi ni hei hi kanin an lo na tak chu ni one plural ring tu te kan oma one singular ring tu te kan oma ni 7 day te le keini christian dang te hian one ti hi plural ani ti hi kan ringa juda te po hian one hi plural in aloda tlat mai ni an le khabua hian chun plural hi an lo ring tlat mai ni upc ta chia hian plural hian ring lawa singular one ngau hi an ring ani ei singular one ngau soina hi juda te hian an lo nei ve a yechid ti an nei ve ni chu upc terin dan hi adik ani chuan sama israel adonai eloheinu adonai yechid ti om tak ani ya nima sela singular yechid manglo khani yechad plural aron mangtlat mai ni chu wang chun juda te po hian one anti pakhat hi yechad singular ni len plural an ron ring ani ti hriat theini chutrang chuan juda te concept a pathian an lo rin dan hi tu na hin kan en leang upc ten pakhat anti le oneness hoin pakhat anti le juda ten pakhat anti hi in angem upc te ina pathian pakhat an biak le juda ten a pathian pakhat an biak dani ain angem ti hi ama saberan enila Zakaria bungthum chang ni thakha King James version in kan chiar podange and the Lord said unto Satan the Lord rebuked thee O Satan even the Lord that had chosen Jerusalem rebuked thee is not this a brand plucked out of the fire zia chu lalpa chuan Satan ne na chuan lalpan how chero se atini lalpa ti hi Lord horopui ni wangin Jehovah ti na nia Jehovah chuan Satan ne na Jehovah chuan how chero se ti ina hilani chuta chuan Jehovah patni an omtlat mai chu juda teran lo rin na nia sama po khan lalpa chuan kalalpa ne na email ma te ka ke nga chana ka siam ma lo chu ka ding lama thuro arun tile a chuta chuan juda te hian lalpa pakhat an rin hi pakhat ai alo tamani ti hi chiang tani davida nge po khan lalpa chun kalalpa ne na atia heta lalpa pakhat oma heta po lalpa pakhat om ti chuan Sodom le Gomorrah anti chiat lai pa khan lalpa chuan vanami lalpa nen tangin meile ka ta tira asur tira ati heta lalpa an om to a leya ti chuan vanami lalpa nen atang khan atong troya
ti chuan mei le kat kha ade Sodom le Gomorrah khan an sur tir ani ti kha Bible a chiang takin kan hmuwa chu Judah tena an rin dan pathian pakhat an rin dan chu ni the Lord rebuked thee ati kha Zachariah bungthum chang ni ami kha 7 day ten ena kan an lo na tlem oma heta hian the Lord ati hi keini chuanin pa pakhathi pa ani a pakhathi fa pa ani a chu an pani hian Lord ve ven ni Jehovah ve ven ni e kan ti a 7 day unau te hian he hi pakhat hi Michael Angel ani vantir ko Mikaela ani an ti a pakhat zoki pa pathir ani an ti ta ni cheti chuan fa pa ni ti ring ve thosi khan Lord ti in zia wangin Lord Jehovah a in ti bang Jehovah ti kan ringa an ni chuan Jehovah ti in ziak lo a in ziaka Michael Angel ti in ziak lo ma se he Michael Angel ani nge yang an ti ni in ziak lo ma se kha keini chun thu kan bel ngam lo ni maya bel poni se a om ang viau mai ma se heta hianin van tirkau tilova lalpa atia wangin lalpa ti in kan ring mai ni kha in an lo na kha ani le a ti chuan Judah concept a hian I han en te ang le khabu pakhat in chirata na ka duwa oma hei hi aziak tu hi Judami nge ani a rabbinic Jew ani a ming hi aziak tu ming Peter Scoffer ti ani hepa hian the true gods in heaven the Jews concept of God iniquity atine antiquity tina anti atine chu Judah te hian pathian pakhat anrin hi chiang takin an la kim big lawa two gods in heaven an lo ti chu a hnu le chun Judami rabbinic Jews te kang hau khanin atong kam pathian pahni vana pathian pahni ti takha an du lo wangin the true powers in heaven tia ran soitok an omle a an ni chuan the true powers in heaven ti kha an du zo ni nima sela hey Peter Scoffer is in the true gods in heaven aron ti ni chu Jews concept ani a Christian te concept ani lawa 7 day te concept po ani hek lawa Jews nge an mani Jews mi nge na an soidan ani chu Jews zinga po pom du lo oma vana pathian pahni ti pom du lawa pathian pahni ti tongkam aya the true powers in heaven tia pom du zok ten omani achan chu Judah te na pathian in puandan po hi amak lalpa chun kalalpa nena ten tia lalpa chun lalpa in how chero setana nena lalpa in how chero se ti te kha aron soye wang le pathian ina thucha aron tir reng in afapa Isu Krista Daniel ate mei puya an pai lai po khan mi pathum chau an pai sia apali na chu mi hring fa pa angani anti kha pathian vana om sia ma se mi hrin na le pathian na nei kop pathian ni ve thau si kha an ma loin lan thin wangin Moses ane na po khan pathian in avantir ka waron tira khami avantir ka ati kha mi hrin na le pathian na nei ania chu chun pathian kani aron ti ve tlat mai ni itha nangma tha tu te Jacob te Esau te tha tu pathian kani aron ti ve tlat maya kha wang khan wana pathian pakhat an ti hi yechit ni lovin yechat alo ni an lo ti a an ni chunin yechit ti chu singular pakhat ni a yechat ti chu plural pakhat ani a chu wang chunin an le khabuwa po hianin yechat ti a zi ani ahnuwa chu adu lo tu ten yechit tin an thleng le tuna hian an enila an le khabu chuni yechat ti kha yechit tin in thleng to nima sela Christian ta jon Bible kan ti dang lam ve du lawa yechat mana alo ti ang khan tun thleng ni yechat tin kan pomani chu Judah te anga pom hi kan tan po adike ti na ani lawa achan chu Judah te hi Isu nol tu ten ni Isu pathian na nol tu te an ni wangin Judah te pom anga ka po kan pom wangin kan dike tin kan soi theilawani chu wang chuanin UPC te po hian keini te chun Judah pom angin pakhati kan pomalom antia lo pom po ni reng se Judah te hian Isu hi pathian ani ti an pom reng lo Isu hi tuna hianin meidila akang mek anti an chhedong ania tuna hen meidila hen akang mek tin an soyani an le khabu wa chuan chu wang chun UPC te rin dan na in anglawa
ke ni nen hianin kain mai ma zo ko ni achan chu pakhat plural le khat kan ringa anni po hian pakhat plural le khat kha an lo ring thina ma na tangin tun nuwa an le khabu an thla ka ye khi tia an ziek le kha ani maya chu wang chuan ke ni hian kan nai deuh zok ka tia ka chu in thinarim em lawang chu the two gods in heaven Peter Schaeffer zia kha vana Jehovah pani an tia khan apakhat zok kha Juda tena an riat thiam danin pathian hena ein lan dan le an ni na an lo riat thiam ve dan chun the lesser Elohim an tini pakhat kha greater Elohim an tia pakhat zok kha lesser Elohim an tini chu chu mizo tongin ang tinge ka soyang o Elohim te zok ti poina le theya Elohim niam zok ti poina le the ni chu tiang zong chu na le theya greater Elohim le lesser Elohim kha an lo hretlat bai ni achan chu pathian in pon du dan hi amak ema Sodom and Gomorrah ati chiat lai pu khanin vanami lalpa ne na atangin leyami lalpa khanen Sodom kha an ti chetlat mai ni chu wang chuanin vanami zok kha greater Elohim an lo tia leyami zok kha lesser Elohim an lo tia chu 7-day unaw teina Michael Angelo ni anti kha lesser Elohim anti kha keini ina fapa kan lo ti kha ania 7-day te po hin fapa ni ti chun ring ve thawa nima sela ka soi to ang khan aziak lo lai vantir ko Mikaela ati lai kha chu an poma nima sela vantir ko Mikaela ti inziak lo po kha vantir ko Mikaela ani tia an putena an lo khil kha an tha thei talofa kha an soyang kha an ron pom top mai ni ke chu 7-day le 7-day lo wang kau ran wang ni loin bible in zia ki ka chiara ka zira chu wang chunin Mikael tia ain zia lo na chun Mikael an lova ka da top maya chu wang chunin thi nuwa po ni se pathianin mi han dem don view po ni se lo dik lo ta ila pathian mi dem don po se bible iziak tel lova chu wang chung ka thiam lo ni lo ti kha ka soi thei tlata ni ma sela 7 day una ta chun an soi thei lo ni pathian in bible a khan Mikael atin ka ziak hleinem ati chunin kan pu tan an soi lom an tirngot thei lo ni kan pu ta soi wang kan pom lom tirngot kha nil na atling don lova thiam chang na atling don lo ni chu wang chuan bible nge pathian in pon na in zia na anga ka pom hi ka in chhir lova kalau dik lawani po in apoi ka tilofe bible in ziak ange ya ka pom wanga pu ta thu soi anga pom ni lawa bible in ziak nge ka pom wang hinin thiam lo ka changani chuanin poi ti na ka nei lem love ti chuan Abrahaman Isaka ahlan don laya ron khil tu ifa pachunga khan engma ti su ron ti tu kha the lesser Elohim an ti chu ni ta nima sala mi ifa pa mi hlanang che ti ron khil tu vanami kha greater Elohim antini chu anni ina an pom dan chu nia chu lalpa vantir ko ti in vantir ko angin aron chuk thina bible po khan lalpa vantir ko atia chu mu theile khoi thein ein lar fo maya Jacob anen po anin buan nge ni kha pathian ani ti kha an thre thau si chu wang chuan the lesser Elohim an lo ti ni mu theilo zok kha an mu lo thin zok kha greater Elohim anti tani ro pui zok lesser ti chu niam zok ti emo te zok ti emo chaklo zok ti pano soi theng chu tiang zong chuan anni chuan an lo ring ve tlat mai ani an dike ka ti chuang lawa pathian in pon na hi alakim vek lawa wangin judate concept hriat thiam dan concept pathian pakhat ti hi amak renga hei hi apoi mo le tuka lo not nge ang che video hi enani chuan he bible chang hi lo not nge ang che juda rorel tu te judge India English chun rorel tu te bung som pathum chang som panga kara chang som panga le chang som ni pani in kar ka lo chiar nge ang che ka soinon le ang rorel tu te bung som pathum chang som panga tanga chang khata tanga chang som ni pani ka ding ni ma sel tu na chen som panga tang ka chiarang a seidon em wangin chang som panga na tang bung som pathum chang som panga na tang manova chuan lalpa vantir ko ne na ka han chel te ang che
kalte kha kelte ka hantal anga ati a chu lalpa vantir ko toro chin chia ro lalpa vantir ko ti hi lalpa thu cha keng tu ti in let ila adik ma zo ni lalpa thu cha keng tu tin kan letang achan chu hebrai khan lalpa thu cha keng tu ati tlatani min chel ma ula in cho chu ka elofang halral thil hlan I hlan in hlan don ani chuan katan hlanang che tilovin lalpa tan hlanang che tera ka vantir ko lalpa thu cha keng tu khan I hlan don ani chun katan hlanang che tilov khan lalpa tan hlanang che ati tlatani chu lalpa chu vana om phot ti ka hriat turo chun som pasarina manova chuan lalpa vantir ko hne na I thu anga thil alo thlen huna chuan huna ka choi moi theinan kan choi moi theinan che I ming min hril te a ati a I ming min hril te ati a vantir ko chuan enga nge ka ming mi zo soi mi ani leinem ati a hei English a le tong pula khan fa en la heti ngena ti ni som pariat na kha Why do you ask my name? Ngati nge ka ming min zo seeing it is wonderful ati wonderful ti chu maka ti kani I suakha apian don kanang tingati a minga maka remrot tu a anti ang ti kan maka ti kan wonderful amanga ni I suak ming wonderful ti le heta vantir kawin ka ming chu wonderful ati kha seeing it is wonderful ati kha in ang khatani maka ti na ve fe ni mak ro puile tuk mak le tuk mi hring khriat na ina a khriat phak lo mi hring khriat na pi lam mak wonderful soina khani beyond understanding trong let danga chuan beyond understanding ati hring khriat na pi lam ati boka a then chuan wonderful ati boka ni chu makarem rot tu anti ang ti nen khan trong thu mun chi wonderful ve ve amanga ni ti chuan som pakwa hi an en leng ti chuan manova chuan kelte chu atala bu bal thil hlan nen halral thil hlana lungpui chunga chuan lalpa tan a halta a chiar chun zomang thil mak tak alo om ta chu manova tenu pa chuan an en renga lungpui mai cham atanga me khu van lama a chau a han chau chuan lalpa vantir ko chu meya chuan vana a chau ta a ati ti chuan somni pakhat na en leng manovatanu pa chuan chumi chu lalpa vantir ko ani ti an reta a mai leisi in lalpa vantir ko ani ti an reta ati kha lalpa thucha keng tu ani ti an reta a ti in a chhir the a chan chu hebraya lalpa thucha keng tu ati tlat awang in manova ne ti chuanin vantir ko chu an hmuto talova ti chuan somni pani na o poimo lai manova ne na emo anupui ne na emo lalpa thucha keng tu chu a in lar le to lo manova chu lalpa vantir ko nge manova chuan lalpa vantir ko nge ani ti reta somni pathumi han chiarang hela hi o point kan chiarang manova chuan anupui ne na chuan enge soi anupui ne na hen enge soi chin siang pathian kan hmu a kan thingei ton ani ati enga tinge pathian hmu chu thina ani ti kha judati concept ani tlat ani an hretlat ani chu vantir ko mai mikaela kan hmu a kan thi don an ti lo reng mikaela kan hmu kan thi don an ti lo pathian kan hmu a kan thingei don ani hi an ti a anupa ero chu anupui ero chuan lalpa chuan minti hlum du chu ni se kan halral thil hlan le bu bal thil hlan kha apom lawang heng thil hi min hril lawang ati a chu en ula juda te concept a chuan heta lalpa vantir ko ti hi lalpa thucha keng tu hi laser elohim mo elohim te zok elohim hniam zok kha lalpa ve tho lalpa chuan ka lalpa hne na ka email ma te ka thut pha chana ka se man malo chu ka ding lama thuro ati kha Kamia lalpa ve tho elohim ve tho ani ti kha juda te hian an lo hre thiam tlat ani chu manova le anu manova hian anu pui hne na chun vantir ko kan hmu ka thi don ta atilo
en ro hai kan zota vantir ko kan mu kan thidon ta ati reng lo enge soi kan ti chuan pathian kan mu kan thidon ati pathian ani ti kha a hretlat ani pathian hi juda tana pathian an riat dani amak khop mai pathian pakhat an ti alo mak khop mai bible han chire chuan trinity hian bel chian adol ka ti thin kamo bible tel lovin min hnial teu kan chak lo ngal ani mai tran chan kan nei ve chun om chu bible chau hi ni trinity tarian te hian kan chan the kan tran chan thei chu wang chuan oneness te hian in bible tel lo hian in min hnial ani chun kan tlome bible ne na ni chuan in ne na chu lalpa ta ani angin ne na chu kan nei ani chu manovale anupui hian an mu hi lalpa ani ti an hretlat achunga hian he lalpa hin nge soi lalpa vantir ko lalpa ni ve thosi le jacob atemo si ten hin atelo in latrin daniel atepo mei puya an pai lai mi pathum an paya apali na chu mi hring fapa angani an ti kha mi hring fapa angalo in lan an mu thei thin chu tunge kan ti chuan lal i so ni zirtir som pani ta ne na po cái mình mua chú bài mua in nè anh đi pha hi chú mua thấy chuyện này pha hi anh lâu mua chuyện mi khinh anh anh chăn lâu chú anh pa lệ pha lệ thà rau thiêng lim hi chú anh mua thấy lâu va nhưng mà sẽ là mi khinh anh em mua thấy tu ra anh in xiêm hi anh mua thấy chuyện này Daniel là tepo khan anh lâu mua mấy bụi po anh mua thì chú anh va na chum chunga sakor ne na local ka mi khinh pha kha in larna a mutlat mai ni pathian mu theilo ti si ka mi hring fapa mi hring in lan kha an mutlat maya chu laser elohim anti thina ni greater ro puizok elohim ro puizok ka greater elohim anti ta a chu manovate daniel te po hian an ron hrechiang khop mai lalpa pakhat ti si khan pakhat hi e khat an lo titlat e khit an lo ti du mi lawani ti chuanin achung lama khan kan en lenga halral thil hlan I hlan du ani chuan katan hlan ro ti lo khan lalpa tan pathian tan hlan ro atitlat mai chu pathian ati chu kha pathian thau khan pathian tan hlan ro ati ni kha pa pathian soina ni pa pathian tan hlan ro ti na ni thuthlung thar tong chuan thuthlung hlui tonga chuanin chu tiangin soitop ahara ma se thuthlung thar tonga kan soidon chun fapa in manova ne na pa tan hlan ro ati ti khana soi thei ani hian 7 day te ne na kanin an lo na ka soi le ang eta hian lalpa vantir ko lalpa thucha keng tu ti in a soya chu mikael ati alang mi alfa chu an ni chu anin an puten an hril awangin an puten mikaela an ti miau si a mikaela ti kha an han bel ve top ani chu ke ni chuan kan bel lova aziak ang hianin lalpa vantir ko ania lalpa thucha keng tu ania ama hi lalpa ani boka pathian ani bok chu chang som ni pathum na han som pathum som ni pathum na han kan mutel bok ani a in ziak ang hi kainin kan poma chu kalau diklau ta kan lo diklau ta ni po in vana local ta ila thiam kha kan la chang thei ni bible a hetiang hin iziak miau si a kan ti theya ni ma sala kan unau 7 day te chuan mikaela ti in kazia lo kha lo ti ta se pathianin mikaela ti in kazia lo kha enga tinge mikaela ti in pom ngot an ti chon kan pastor pa kha pa khan a ming lam mewin han soi ma se kha pastor khan ti khan min thil lom ani khan ti khan min zirtir lom ti in han chang le ta se kha ka thiam chan na ating don lovani bible in riat turin ka soi to a bible nge mi hring in rin don tin pathianin a haulet theitlat ani chu film khura tang hei nang ma ni tan ani katan ani boka chu wang chuanin ring turin kanor lui theilo cheu chu ti ni chuanin elohim om to a elohim tir tu pakhata om to boka lalpa pahni tiangin pathian pakhata lalpa pahni kha a om to si chuan khoya nge tharau thiang lim ti ro tharau thiang lim hi a om ve lo ani anga hei hi juda te hian tharau thiang lim hi personangin an lo recognize chi lo hi ni mai theya nima sela an concept a hin tharau thiang lim pathian tharau hi lo om ta ni ati pathian leile van sema le chu chia ro ngora ni a le tui chung thu them tak ta chu pathian tharau chun a op renga ati kha he tharau po hi an lo reve tlat ane chu
Isaiah bung somli pariat chang som parukan chiarang o Isaiah bung somli pariat na chang som paruka hian nang ni ho hian min ron nei ula he hi ngai thlara u atira tangkhan arukin thu ka soi ngai lawa a tir atang khan chuta chuan ka omani tuna hian ngai thlaula lalpa pathian le lalpa pathian oma chuan enge la adang la om atharau chuan ke hi mitir ta ani lalpain atir kha afapa ani ro afapa kha mihring anga tir thin manovaten an mu thin mosia ten an mu thin jacobaten isau ten an lo mu thin kha afapa kan ti ka mihring na le pathian an nei khania kha mitir tu khatunge kan ti chuan lalpa pathian ania atir tu pakat jok chu le atharau atitlat ani lalpa pathian le atharau khan an run tir ani chu juda ta chuan an lo ring tlat mai ni nema pathian in pon na hi chu afia khop maya ma se adong song tu te hian kan tharau beng alo ngon to wang hian kan dong fu lo mai thin jok ani Samuel pakhat na bung som paruk chang som pali tha kha han enila mizo tong kan chir lenge mizo tong ka chiri afia thin lo wangin miron ngai damula du anga ka thiam lo wangin in ri thina ka nge ne tin lalpa tharau chuan sola chu a chua sana lalpa tir ram huai in ama atipuaya ati lalpa tharau kha an lo hredai to ani komena po khan imizo tong chira ngai nam lo run di kha in om thina ka he thiam khop mai no pan lai tanga phairama om kan ni wang hiaren kan mizo tong te hi adik lo na chen a omang ti chu kapoma khata khan ngai dam ka dil du ani e hei lo po hi adang tam tak lak tur oma kan la tau lo mai nga ka soi thinang khan mizo bible hi du thu sam lo ka ti thin ka du a tha em a du thu sam lo lai om thina entirnan sam somnga pakhat chang som nakha lo en veula o pathian keima hian thinlung thiang hlim mi siam la ril ru thar nge tak mi peng che ati ka english kan en chuan create in me a clean heart o god renew a right spirit within me ati chumi om zia chu thinlung thar mi pela keima hian tharau dik tak chumi siam thar le ang che ati tharau dik tak mi siam thar le ang che di chu pathian tharau dik tak chuan sola chu a chu sana nima sila davida khan chu san kha adu velawani achan chu a uire a pathian tharau in om pui reng thina uire na atluni chu wang chuan pathian tharau chuan in a chu san thina thluthung hluya chuan chu inpouring spirit dile indwelling spirit dile outpouring spirit in mithiam te chuan anron thren thina thuthlung hlui huna a chet dan ka chu outpouring spirit ani thwena ni chu outpouring spirit chu thil ti theina ten chakna te in samson a hna te a thok thina chu tharau thiang hlim an ti hnual vela a chhuah san le mai thwina ni samson a po kha a ti hnual awangin thu oilo na wang a chhuah sana kha outpouring spirit ni indwelling spirit an ti hi chu new testament a thuthlung thara min chhuah san ngai to lo tura chatura min umpui na kha kan fel wang le kan that wang ni to lova a khongai na wanga tharau min pek kha indwelling spirit ati kan chungan min chen chil reng to ni ka tiang khan chu tharau thiang hlim chu a tho dan kha thulung hlui le thulung tharain an lova a sora te na khan tharau thiang hlim chu thok meu ma se a thil ti sola wangin a chhuah san le thwini chu tharau thiang hlim kan ti pathian tharau hi an lo mel riat ve tlat mai ni ti chuan mikaela chungchanga bel le ka han tu chu mikaela hian achang chuanin isu hi alo represent ve thina ni chu wang chuan mikaela hi isu ani e han ti ngot ero adik lawang achan chu mosia po hian isu hi alo representa davida po in isu lo representa chu tiang chun zol nei tam tak le mi thiang hlim tam tak hian isu hi an lo represent thina ni an lo picturize kan tiang chu picturize thina chu wang chuanin davida hi isu ani e han ti ringot tur ani lovani entinan davida chu mesia ani a mesia ti chu chandam tu ti na ni israel fa te chandam tu khatunge
Goliath ha la ka tanga an zawa ya chandam tu kha Davida Mesia ni ti chuanin Isu Krista hi Isu po hi Mesia ani a khovel pumpui setana la ka tanga min chandam tu Mesia ani a ti chuanin Isoi Krista ani a Krista ti omze chu Christos ti nani Hebrai chun Christos ti nani Christos ti chu lalat riak thi ti khani pathian hianin fapa Isu Krista hi riak alo thi a chumi ma chuan setana hi riak alo thi ma sa ni chumi zo chuan o nang cherup riak thi ati kha cherup zinga khan riak thi na Christos ka setana hi alo pe ma sa a hela leya pai tha ka ni ta ka chuan kha Christos kha fapa ne na pe ka ni ta ni ti chuan Davida po kha riak thi ani ve ni chuan a omzia chu Davida hian Isu kha alo represent ani Christos ve an ni wangin Davida po hi Isu ani ti ringot tur ani lo ani ti chuan chandam tu chu khoi ange apiang ang tia Bible in second ti chun Bethlehem a apiang atia Davida hi Bethlehem a apiang a Isu po Bethlehem a apiang Davida hi Jerusalem a lalania lal Isu Christa po sabeng tungin Jerusalem a lalangin alut chu chun alo in mitha alo hlim tha zela Davida chau ni lo Mikael pon alo hlim tha a Mosia te point chandam tu ni na in anron Israel fate sual la ka tanga Israel min chandam ang pokin ai gupta opna la ka tanga sala sual sala kan tan na tong min chanchuk ang khan ai gupta mi te po sala tanga chanchuk ba ni chu tiang chuan anloin picturize zelani Isuan thilmak som ati a Bible Mosia khan thilmak som ati ve boka a thilmak ti te po kha adot te kanan en ula ama separati kha tui wai ina achan tirani Isuain Mosia po khan tui thisena achan tir ve tung chu wang chun Mosia hi Isu ani hanti ringot tur kha ani lava Davida te po in an tam tak an nei na chan chu anlo picturize chu chu engting mizo tung ka soyang anlo represent mizo tonga han soidan fi tak ka helawa ka chu mizo tong thiam tak te comment in omani chu min ril don ania video te a sei don awangin heta hin kan ti top le rianga lalpan in vain malsomna pele chewro se he video manghian boru ka zirin atul view ni le part 2 te kan ti chuk le anga atul talem no ni chun heta hianin kan ti top nga top na ni ngal don ania